Ndabashimiye cyane kandi mbifurije ibihe byiza ku rukundo mukomeje kutwereka hano kuri Baho Official TV. Bidasubirwaho umujyi wa Sake wamaze kujya mu maboko y'ingabo za M23. Ni amakuru akomeje gusakara ku binyamakuru bitandukanye hirya no hino, cyane cyane muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ahagana isaa 10 zo ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 ukwezi kwa kabiri 2024 ku masaha ya Minembwe na Goma, nibwo M23 yafashe santere nyirizina ya Sake ibarizwa muri groupement ya Kamubonza, teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yo gufata Sake here ku munsi w'ejo hashize ku wa mbere, aho habaye imirwano ikaze hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Bikavugwa ko urwo rugamba rwakomeje kubera mu nkengero z'iyi santere iri mu ntera y'ibirometero 27 uvuye mu mujyi wa Goma, ndetse bivugwa ko M23 yafashe ibindi bice bimwe bya Sake harimo udusozi twa Namiye santere nyirizina. Iyi mirwano rero yaje kongera kuramuka mu nkengero za Sake kuri uyu wa kabiri, ari nabyo byatumye birangiye Sake igiye mu maboko y'ingabo za M23 nk'uko byemezwa n'itangazo rya M23 imaze gushyira hanze kuri uyu mugoroba. Ni itangazo ririho umukono w'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Bwana Lawrence Kanyuka. Muri iryo tangazo rahamagarira abaturage baturiye Sake gutuza no gutekana, rikomeza rimenyesha abaturage ko M23 ije kubarinda, cyane ko ikomeje kwirukana ihuriro ry'ingabo za Congo Kinshasa, abo ivuga ko bica abasivile harimo abagore n'abagabo ndetse n'abana. Nyuma yuko M23 ifashe umujyi wa Sake, abaturage bamwe babyishimiye maze batangira gutanga ubutumwa ku nshuti zabo bakoresheje za audio, bahamagarira abanyekongo by'umwihariko abahunze Sake ko basabwa kongera kugaruka. Izi audio ziremeza neza ko M23 kuri ubu igenzura umujyi wa Sake. Ubu butumwa buragira buti: ubu ntanga iyi audio, M23 nayo igenzura umujyi wa Sake. Bayegezeho isaha y'isa 8 zo ku gicamunsi santere yose irimo M23. Bukomeza bugira buti: abaturage mwese mwahunze mugana Mugunga, ndabahamagarira kugaruka muze tuyoboke M23. Santere ya Sake izwi nk'ahantu h'ingenzi cyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ikaba ifashwe mu gihe yarimo ingabo kabuhariwe za SADC, FARDC, FDLR, abacancuro ba Wigna wazerunda ndetse n'ingabo z'u Burundi, ukongeraho na FDLR. Ibi bituma abasesenguzi benshi bemeza ko nta kabuza n'umujyi wa Goma ko waba ugiye gufatwa mu gihe kitari kirekire, dore ko binavuga ko M23 yamaze gufata Sake ihita ikomeza ijya ahitwa mu Bambiro, ibice bigana Igoma. Ibi kandi byanatumye Minisitiri w'Ingabo akaba na Vice Perezida w'Intebe kuri wa kabiri yagarutse Igoma, yizeza abaturage ko bagiye gufatanya na MONUSCO mu kurwanya umutwe wa M23, by'umwihariko mu kubuza ko abo barwanyi bafata umujyi wa Sake umaze iminsi uberamo isibaniro ry'intambara. Ariko n'ubundi byarangiye M23 yufashe. Bemba agarutse Igoma nyuma y'uruzinduko yari yagiriye muri uyu mujyi ku wa gatanu w'icyumweru gishize, ariko akaza kurusoza ku cyumweru. Kuri ubu noneho yagarutse avuga ko FARDC na MONUSCO bagiye kunga ubumwe bweruye mu kwikiza M23. Yagize ati: ndahamya ko MONUSCO iri ruhande rwacu mu kurwanya M23 kandi ikorana natwe. Ndemeza ko kufatanye nanone n'ingabo za SADC, FARDC tuzanesha umwanzi. Bivuga ko mu bindi byamuzanye ari ugusura inkomere z'intambara ishyamiranyije M23 ndetse na FARDC, ndetse no gukemura ibibazo by'abasirikare ngo badahembwa kugira ngo barusheho kwibona neza mu ntambara.